twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Top Figure TV, tubaha ikaze mu biganiro bya Top Figure TV nkuko tugenda tubemerera buri munsi. Twabashakiye amakuru ariko aragenda anyura ku mbuga zitandukanye, amakuru avuga ibura rya internet muri kano karere ka Afurika y'ubuseruko, haba ku bakoresha MTN mu Rwanda ntabwo network ziko ziragenda neza ko mwatangiye kwibona kuva ku munsi w'ejo, haba ku bakoresha MTN Uganda nabo nuko, abakoresha Vodacom muri Tanzania nabo nuko bimeze, n'abakoresha Limitere mu Burundi nabo nuko bimeze. Yego, imisi ibiri irashize network itari kiragenda neza. Rero mu bakuru twashoboye kubashakashakira, abashakashatsi mu byo gukoresha ubuhinga ngurukana bumenyi, ubuhinga bwa internet, no musi bagize icyo bavuga ku bijyanye n'ibura rya internet. Bamwe n'abandi bagize icyo batangaje, ndavuga haba ku ruhande rwa MTN Rwanda nkuko mubona ubona ubutumwa bohereje bisegura ku bakiriya babo, Limitere mu Burundi ubona ubutumwa nabo nyene no munsi bagejeje ku bakiriya babo. Rero amakuru atari make aratumenyesha ko hoba hari umuhora uzana internet unyura mu nyanja y'Abahindi, Indian Ocean, ko uwo muhora by'ukuri woba wacitse, woba wahuye n'ikibazo, ariyo mpamvu mubona network cyangwa se internet itariko iragenda neza. Rero nkuko twabibemereye buri munsi kuri Top Figure TV, tugenda tugushakira amakuru nk'aya, tugushakira mbese n'igishobora kugira ngo kigire icyo kikunguye ku biba bitagenda neza muri societe, muri community. Abantu abakoresha za MTN Mobile Money bakoresheje network, abakoresha Limikash, abakoresha MTN Uganda, ntabwo ibintu byariko biragenda neza. Beje twakomeje kwibaza mbe byagenze bite, bamwe tukasubira tukareba amasimu kade yacu nimba megabyte twaguze zashize, ariko ntabwo ari ugushira. Ariko mu makuru tugenda dutora, amakuru tugenda tumenya, nuko mu mwanya muto ikibazo cyane twakagishobora gukemuka, kuko abatekinisiye bariko barabikurikirana haba ku mpande zombi, kuko n'ikibazo cyamaze kugaragara muri Afurika y'ubuseruko, muri Afurika y'uburasirazuba. Nuko rero amakuru twagomba kubagezaho nayo tudakomeza rero kwibaza ngo mbega byagenze gite, mbega ni network, mbega ni megabyte twaguze zashize. Oya, umwanya muke, mu mwanya muto ikibazo kiraza gukemuka. Twongere kandi ducatinge, twongere dusubiye kuri internet, ibintu bimeze neza. Rero mwakoze gukurikirana ibiganiro bya Top Figure TV, tubasaba gukanda subscribe kugira ngo aya makuru agende akugeraho. Hagize n'ikindi cyongera kandi kutagenda neza ku bijyanye n'imikoreshereze ya internet, tuzagenda tubibagezaho. Rero turabashimiye, mwakoze no gukurikirana ibiganiro bya Top Figure.